Okay. So padulong scriptures ni. May mga puris among napur dito at tagaan ng mga gulay. Pag face mask lang boss, mahatag lang may carrots o kuan, corned beef. Oh, linya lang mo nya, tabuni lang yung baba. Linya lang, linya. Katong na face mask lang ha, na face mask lang ha. Imo ang kamo isara mo, sir, isara mo. Isara mo. Oh, siya lang kuha kay na face mask. Carrots na corned beef. Gikan ko ni pahatag ni Congresswoman Kagas. Pahatag ni Congresswoman Kagas. Salamat, sir. Bugat kayo. Okay, okay. Brad, pahatag ni Ma'am Didi, Brad. Salamat. Ipahatag si Congresswoman Kagas. Carrots o corned beef. Okay. Okay. Manghatag ni carrots, dali. Ayaw, mama. Oh. Carrots o corned beef. Ipahatag ni Congresswoman Kagas. Salamat, sir. Okay. Dali, ma'am. Ipahatag ni Congresswoman Kagas, carrots na nagkuhan, kanang corned beef. Salamat kayo. Pahatag ni Congresswoman Kagas. Salamat. Okay. Sige, ta. Pahatag gulay si Congresswoman Kagas sa inyo, ha? Salamat. Okay. Ipahatag ni Congresswoman Kagas sa inyo, ha? Ay, salamat. Pila ka balay dia? O pare adre. Pahatag ni Congresswoman Kagas sa inyo, ha? Salamat. Okay. Pag face mask mo dire, ha? Salamat. Okay. Pila ka pamilya dia? Dua? Ara? Duha tulupat. Sir. Ipahatag ni Congresswoman Kagas sa inyo, ha? Ah. Talikay. Oh, okay na na, ma'am. Yeah. Patag ni Congresswoman Kagas. Thank you. Okay. Boss, matag may gulay, boss. Hatag may gulay, hatag. Patag ni Congresswoman Kagas sa inyo, ha? Buwan na. Salamat kayo. Oo. Ipahatag ni Congresswoman Kagas sa inyo, ma'am. Uy, salamat kayo, no? Pahatag ni Congresswoman Kagas. Oh, nanay dilata. Yung pwede duhaon. Isa ra, ma'am. Uy, imo Wadto pamigdulangan. Patag ni Congresswoman Kagas sa inyo, ha? Oh, nanay. Nay, dinay. Nyo na. Okay. Ikan Congresswoman Kagas, patag daw sa inyo. Oh, salamat kayo. Okay, sige. Nay, pahatag ni Congresswoman Kagas. Oh, salamat ha. Dali, kani kagas na yun. Salamat kayo. Salamat. Pahatag ni Congresswoman Kagas. Salamat. Okay, sige. Ito sa mi. Salamat. Oh, ikaw. Uli. Dara day, atag la paliog day. Sige. Aha. Ipahatag ni Congresswoman Kagas sa inyo habang carrots. Okay. Salamat. Sige. Sir. Sami. Sige, salamat. Carrots. Carrots. Pahatag ni Congresswoman Kagas sa inyo, ha? Carrots. Na corned beef. Pahatag ni Congresswoman Kagas. Carrots o corned beef. Dahil, ma'am. Oh, ipahatag ni Congresswoman Kagas, carrots o corned beef. Ipahatag ni Congresswoman. Salamat. Dali. Last na ni si nanay. Last na ni. Sir, thank you, sir. Oh, gatag Congresswoman Kagas sa inyo, ha? Oh, sige, sir. Okay. Umalang kong gitman. Thank you, sir. Pahatag ni Congresswoman Kagas. Salamat, ha. Okay. Okay, nakasugod na tag-distribute sa mga carrots nga na ay corned beef dito sa Sitio Tubor o sa Napan sa Guma. Then pababa ta prosita sa Barangay Dulangan para aning mga napilin pa nga mga
vegetable packs nga binalit ni Congresswoman Cagas dito sa Gulayang Bahin sa Barangay Kapatagan. Ang atong paghatag ani walay pili, kutob sa muduol, kutob sa mangayo. Basta ato lang hangyo nga dapat sila mag face mask o physical distancing para diretso-diretso ang atong pagtunol niining mga ayuda nga gulay gikan sa pamilyang Cagas. Pahatag ni Congresswoman Cagas sa inyo ha, carrots. Carrots ka na corn beef. Salamat kayo. Gi, sami. Pila ka balay dia? Isa ra? Sige, lamat. Oh, carrots oh. Ipahatag ni Congresswoman Cagas sa inyo. Carrots. Salamat sir. Okay. Gi! Dad! Pahatag lang ni Congresswoman carrots ug corn beef. Salamat ah. Okay. Brad, pahatag ni Ma'am Didi carrots corn beef. Okay. Pahatag ni Congresswoman Cagas. Thank you. Gagawad ka? Dili, antin ako. Yeah. Yeah. Pahatag ni Congresswoman Cagas. Mag-face mask ka dre ha. Sige. Salamat. Pahatag ni Congresswoman Cagas sa inyo ha. Carrots o corn beef. Sige. Thank you, Congresswoman Didi Cagas. Pahatag ni Congresswoman Cagas. Carrots o corn beef. Salamat kayo. Okay. Ako, nagpasalamat niya po ko, Madam Didi. Madam Didi, daghan kayong salamat sa grasya nga gihatag nimo. Mora, thank you kayo. Salamat sa mga inyong ipanghatag, sir. Pila man mo diya kabuok? Duwami ka pamilya, sir. Atik. Lagi, naibigod isang balay. Salamat. God bless. Okay. Nay, pahatag ni Congresswoman Cagas. Kagas, salamat. Okay. Ikaw po, dali. Oo. Salamat. Apa sir? Oh, last na yun na mo. Ay, salamat.